Akunamuntu make lengitsite abuthatha sithembile lapha. Ayikho invoyela yalalwa ngumlungisi ngalelo langa. Ekuseni wabona ukuthi kuhle avukele emaphoyiseni ayobika le ndzaba. Lebe kumfuswa kutsi uma bangambulala Sithembile kuyacaca kutsi sewuyoshadela ejele nalomusa. Wacabanga kwade kwaphola inhloko afuna kutfola kutsi ngabe bobani labathethe Sithembile akamange watfuma muntu. Wade wacabanga ukuthi lokunye licebo lalomusa likucosha Sithembile. Lokwamcaka kakhulu ukuthi bekati kutsi abamange babonani nalomusa. Wancotshwa kufika kwebutfongo kwasa angakabonani nalomusa ekuseni ngobe yena waphutfuma emaphoyiseni. Emaphoyisa amtshela kutsi kuhle kute unina lobonela bantfu. Achaza futhi emaphoyisa kutsi atawulindzela umbiko ngale ntfombatane layishoko. Wasuka lapho wacondza esikolweni Mlungisi. Kude intfo layifundzisile ngalelo langa. Umcondvo wakhe wawugcwele tinkinga. Wacabanga kucela kusheshe ahambe kuthishelanhloko kude ayobukana netinkinga takhe. Acondze ehhovisini lathishelanhloko. Wala thishelanhloko atsi ufike emini esikolweni. Utsite nakaphuma ehhovisini watitsela kumadvodza. Kwangathi awukakhululeki nje Mlungisi namuhla kwendenjani. Cha, kukhona inkinga nje lencane kodvwa shengatsi itawucatululeka. Kungcono uma usho njalo. Usekhona Sithembile. Ukhona kodvwa sewutawuhamba. Usekhona. Ukhona madvodza. Uve kutsi uhambile yini. Ngisho ngoba kuphakathi kweliviki akasasebenzi kantsi. Uyasebenta. Asuke amshiye Mlungisi abone kutsi naye ufuna kudala inkinga uma ambuta Sithembile. Kufike kumlungisi kutsi kungendeka madvodza uyamati Sithembile kutsi ushonephi. Siphume sikolo acondze ekhaya Mlungisi ayochazela unina kutsi uhambe njani. Bayicoce sikhatsi lesidze indzaba nenina. Unina atshele Mlungisi kutsi kukhona umuntu lambonile emini shengatsi bekakhona. Umbone kuphi? Esitolo. Ungamkhomba nje make. Ngingamkhomba. Ngimbutile kulabanye bangitshela kutsi ngubani sengikhohliwe manje. Kodvwa usho ngabe bambulele Sithembile. Ngabe sesivile. Kutawufuneka siye ekhaya kubo sive kutsi ukhona yini. Athi kutfula Mlungisi sekadla emathambo engcondvo. Asengihambe ngihogele le ndzaba nami make. Uma ngiphuta kubuya uvale make. Uyiphathe ngesinono le ndzaba Mlungisi. Uma tigebengu tingatfola kutsi uyayilandzelela tingakwenakalisa mfanami. Avalelise Mlungisi. Acondze kulomusa sekumnyama impela. Ahambe asheshise. Sekuvaliwe emnyango kalomusa. Angcongcotse avule lomusa. Angene Mlungisi. Bengithi sewungilahlile mfanaketfu, kusho lomusa. Asho macedza agace Mlungisi amphose endlini. Babambene bamile bagonene sikhatsi lesidze. Yini lebe kukadze kwenteka lapha endlini. Kusho kutsi kukule tindlu lengakhelene nato. Acalate indlu yonke Mlungisi abone emakomishi etshwala sikanganalutfo. Ngubani bekanatsa lapha? Ngulabanye nje bangani bami. Utawuhamba noma uyalala. Angihambi lomusa. Kungcono ngiyokwendela kudla. Kungcono intfo yekunatsa. Asukume lomusa ente sinatso. Singageza sobabili. Angati lomusa asetame kodvwa. Asukume lomusa acale kukhumula tembatfo. Ngiyabonga mfanaketfu. Ngibonga nemahembe longitsengele wona. Mina sengiyalala, ngikhatsele kabi, kusho lomusa. Nami sengiyalala manje. Asheshe atumeke Mlungisi. Utsite sekalele lwamfikela liphupho. Kuleli phupho uyise besola ambuta wona lowo mbuto wekutsi akateki ngani. Lulaka lebekanalo lwalwesabeka. Mlungisi wakhala wate waviwa ngulomusa. Wamvusa lancamuka liphupho. Atumeke futhi Mlungisi babe wakhe afike sekacosha intfombatane legcoke timbatfo letimnyama futhi.
Lokwamangalisa Mlungisi ukuthi ngaleso sikhathi nalo Musa wavuka, wacuma, "Kwenzenjani lo Musa? Ngiphupha ngibanjwa libhubezi. Buya sitolala kude libhubezi lapha." Abadange basalala sikhathi lesitha. Mlungisi washeshe wavuka wabuyela ekhaya, lwamuthi hece luvalo uma acabanga indzaba yaSithembile. Abone shengathi utawugcine ashise yona impepho leyo ngobe nali liphupho limfola ngisho analo Musa.